ɓe ñaawirtaake ɗum ɗon kono ɓe kadi procureur on chargé ɓe fii ɗum ɗon on oɗo moƴƴanna en par ce que rally act Trump ko waɗi ɗo sonnajo warano e état mi yegiti e hombo e état ko koɗo arno e ndi leydi ɗo yane makko wari mo waɗi loi fi ɓe windi loi on inde on noon ko rally sonnajo on innetenen on saɗia donc on ɗum wi kala arɗo ɗo haysko bonbon wugguɗa e nder store si ɓe nangima ɓe wawama nattude nafere noon sa pirdi goɗɗo a barmini goɗɗo maɗo a waɗi goɗɗo donc on saɗia ɗon no waɗa kesum kala arɗo ɗo eko ɓe watta kon donc fen ɗo combat jano avocat maɓɓe on ko pottingol ñawol nden ka fi immigration on kippa no oya dossier dismissire aɗo ñawore nden par ce que si ɓe yehi ñawore oɗa dossier dismissaka y a de fortes chances ɓe acquittatamo bandon ɓe acceptatamo et deux ɓe waɓe ñawde ɓenna ɗo on sera ɗo yani hoore oɗo yo natte right. Donc ino ɗo situation c'est à dire mi yewtu ɗum ɗo cas général par ce que mi anda fen ɗo honɗum avocat ɓe mawnu wadde ko honɗum ɗo no gollirde joni noon comment dirais merci vraiment koto haadi ko rewɗon kon ɗo ko panel mon ni kadi so hiɗon teddinaɗo ko teddungal kadi woni ɗo toujours kadi no gasa ɗum siwde lan ko neeɓi souvent ɗo minen ko min haalta kon ɗo ko goɗɗum ko woni haqiqa ɗo ɗon andi ɗum ɗo no gasa on neeɓi layide so haray deux fois si ɗon arde ɗo wallito men c'est très important so souvent wona min haala immigration kono na han ton ko parce que min ala renseigné ɗo han ton wona onon ɗo par exemple quoi onon ko taw won ɗon so heeɓi tan jigo argol mi weltorto moƴƴa ɗo kadi mi weltorike moƴƴa noon joni Sowadou ino ɗo gore Sowadou ɗa ɗo yeah ok joni noon oyato mo mari deux avocat ka Sowadou yeah mo mari deux avocat ok o dismissama case makko fi crime on dismissama ka yewtalto fi ɗum noon non ɓe dismissali ko on ɓe jonni janvier ɗo le 3 avocat ɓe on nodduno juge Dion ɓe jonni ɓe rendez-vous le 3 dismiss ko case on ok kon ɗon mo mari janvier ɗon mo mari ɗiɗi janvier immigration on irmon criminal case makko ko le 3 kon ɗon woni adada quoi yeah oya ko le 14 individuel makko mais ndi on non ko le 14 yeah ok joni noon mi sikki ɗon ko deux avocat o mari ka e mo mari deux avocat ok koto haadi on nanni joni fi bon ɗon avocat ara noon mi andi ɗo c'est à dire ko oyɗo komi sifi kon ko ɓuure moƴƴude ko ɗum ɗo woni ɗo c'est à dire atto criminal ke ton dismissa ɗum si yahana individuel on yes individuel ɗon kadi lan andi haade avocat ɓen hiɓe andi no wawa wadde hunde wotere nden ñande ɓe sottina ñawor nden ɓe ndaara so tawi juge on accepté sottingol ñawor nden fi yoɓe prépare en mieux ɓe kada on ɗum kadi soɓe accittumo ɗum ɗon fen ɗo si oɗa dismissama mo gasa juge on jaɓata dismissugol e pottingol ñawor nden le 13 janvier par ce que haɗa ɓe faala ñawgol surtout si ɓe yi hara dossier maɓɓe on ko vide procureur on jaɓoyta poussé juge on yoɓe ñaawo mais so tawi dossier on no woni solide hay so ɓe dandiki ɗo joni yoɓe potting fi le 13 janvier on ɓe accepté ha sonnajo on hetto ɓe prépare o en mieux maintenant si bandon ɗo normalement après le 3 si ɓe acquittama avant le 13 c'est que ɓe accepté woni fi pottingol ngol si ɓe acceptali c'est que ɓe ñawete le 13 yes ok joni ok kotadi joni Sowadou ok fi bandon ɗum ɗon ko avocat fi criminal case on inni yen laɓɓu par ce que koto haadi ɓe landimo $7,000 ko ɗum wiyeton ɗon ina wadde kañot alhamdulillah mi heeɓi $3,150 nder 3 jours ji ɗi mi heeɓi $3,150 on faami so joni noon ɓe landimo $7,000 joni ɗin $7,000 ji ɗon Sowaduɗa ɗo ko fi e honɗum woni ɗin ɗon fi jama yo faamu ko fi dismission question ɗon à part e fi bandon ko yoɓete kon ok juge on accepti si ɗin ɗon ari ɓe itte bandon ka juge on acceptal to ko woni koye ɗe laɓɓe are noon tawe juge jon dara so acceptay fi bandon ka nano woniri to fi ton kadi no ɓe faltoro ɓayɗa doga koto haɗi so mari question ɗon posanem vas-y
Yeah, o fi $7,000 on. Ko $2,000 on ko fi avocat immigration. Okay. $7,000 avocat yon estime. Parce que avocat yon no dunama inni. O sino mari garanti marɗo passeport. E marɗo taxi filo taxi ma piji preuve banque. Yo men laɓu. Jono men yeɓi ɗum non men laɓi on tigi ye signé laɓi kadi makko ɗen signé. Jono avocat yon estime. O naal men ko ɗum koyni o estime tun $7,000,000. O mi wawi ɗaɓɓude ɗiɗon kene. Harasi o kaydi giɗi parce que o woni en cours. O yaha o présenta juge o daara so juge on jaɓay bandon. O estima men 5,000. Woni sina 5,000 so haali yan ton ko men ɗaɓɓu kadi ɗiɗon. Kono o estime tun 5,000,000. Sike ɗum ɗon kadi bandon daroygol wona garanti ko 50% o heɓa ɓe accepta 50%. Ko 50% o heɓa o haala men tun ko 50% o heɓa kono heɓa 50% o ronka kadi. Ok, no Yeah. en cours. Ok. Ko to adi on faami ɗon. Oui ko to adi. Hino ɗo ko ɗum min yeetu nan min so tawi bandon no wiyatade fii ɗum ko piiji ɗi soit juge on proposera ma o accepti sen mi giɗi ma ɗum ko proposition dargol ɗo joni mi faami ko avocat jon estimi ɗum. Yes. Anden ɗo fin ɗo minimum estimation fee banque ɗin ko fanɗi wo ko fanɗi ko $1,000 $1,500. Donc si ɓe waɗi 5,000 ɗo joni ɓe yaade joni juge no wawi estimude caution on 3,000 ma 3,500 ma 1,500 ma 2,000 ma 5,000 ma 10,000. Mais si tawi Allah le 3 janvier ɓe dismissi criminal case on bando on ɗuyɗoyta on caution ko ɓe lanto ko on ɗuyɗoyta hewteta 5,000. Mais si tawi dismissaka ɗon on no wawi yaade ha 10,000 ha 5,000 jini kadi no wawi yaltude kono estimation avocat jon ko kanko mo ɓa mo andi dossier mo andi ɗo no gasa hawra e 5,000 on. Yes. Fami donc ɗum ɗon laaɓi wo si tawi en heɓi chance le 3 on ɓe wawi dismissugol criminal case on haɗa ɗum ɗon la 80% de chance accepté angal nattede. Yes, parce que ɗo ni ko ɗon woni ko to adi mo anto laggini Amérique ko ɗon woni ni wallahi. Dismissama le 3 elle a plus de chance taɓe natte. E futa ɗo adde ɗuma. Elle a plus de chance taɓe natte après le 3 c'est ɗum ɗon dismissama. Ok, problème là. Donc avocat ɓen ɗiɗo kadi ko criminel jogo avocat civil rights ko criminal court goto ɓe jogui e immigration goto jogui ɗon fi ka déportation ñawore. S'il vous plaît. Ko ɗum ɗon woni komi faami ɗo kon. Ok, ko taadi. Ok, ko ɗo mari question fi humpitagol ka men landomo. Sai ko taadi ɗo mari question fi humpitagol. O tawi détail gon to maɗo ko ɓeɗ ko yewtuɗan ko e ko ɓe komi nani kon hanki ka lay mon ɗo ko ɗum ɗo wawi yewtugol. Voilà, joni noon koto haadi ko ɗum yewton ɗo mi wadde 7,000 jini. Joni si mi faami avocat jon ko estimi kon maybe hare dossier on c'est un peu disons lourd quoi si mi faami. Hara no woni lourd seeɗa no soit wona problème no woni un peu grave si tawi mi faami quoi. Non, il y a pas un dossier d'immigration ko tawata kon criminal court no woni involvé muɗum ko wona grave kala ko woni crime kay on tigi ko bonbon ƴetti e store ko crime non donc gravité on parce que ko dossier criminel. Andi ɗo fait mi ala ko ɓa on landike mi jaabo ɗo ma yaha dawaka goɗɗo nangodiron piiron barminamo yalta ɗum ɗon c'est grave, on va pas tourner autour du pot, c'est grave, mais ɗum ɗon e ƴettugol bombore store ko fof ɗum ko criminel, voilà. Mais si Allah waɗi e barmina ron inni ok mi yaafike sede minen andide ma ɗum ko angal famodirgol lutta ɗo joni côté civil on ko ɗum ɗon wona no gasa darede fi muɗum évalua oɗa ko barmi kon est ce que c'était sa vie était menacée, est ce que voilà si ɓe daari ɗum ɗon fof ɓe wawa dismissugol e ɗon on haɗa ɓe heeɓi chance molanaɗo taɓe natte. Ok, joni noon ɗon kadi koto haadi sonnajo on o porti plainte par exemple joni par ce que jama on jeejimo fimo retiro plainte on joni ɗo o yanangama déjà ene so retiri o plainte makko ɗo par exemple
no mari avantage ko dossier ji ka alla avantage déjà ɓa ko waɗi avantage mola ɗon nder ton so retiri retiri plainte plainte on c'est-à-dire déjà la faute est à moitié pardonné à 50% moitié pardonné joni ko lutti kon ko bonnere nden mais si wulliti ɗon inni nono mi wullitaki hande kadi c'est-à-dire déjà haray on tigi ndaari tawi ko waɗi kon no gasa min on mi yaafike mo ko min waɗa mi yaafike joni noon lutta hakkude makko e saria on ndargol moralité makko on est ce que hari o waɗi sifa ɗum ɗo est ce que ko golle makko ni est ce que ko ɗum watta ha ɓe waɗa ɓe dismissa dossier on si on tigi waɗali charge hoore bonnu ɗon quoi donc retirgol plainte on c'est c'est-à-dire c'est énorme e dossier on soadu alors si Allah walli min siɗa mari numéro on jiwa ɗon walli me menen men hen ɗo min tubano si tawi ko ɗum o faala min tubanemo kono mo yaafo retira o plainte c'est mieux parce que ari jamanu menen min sikkude ɗo koto haadi e ɓaatu woni yeehi toon hay so retiralimo kadi ɓamen jeeji haala woɓe indi selon juɓɓen koyni mi anda Allah siko gonga ɓe on nde siko fenade macce hakke koto haadi quoi wonde sina haalde ara itongo no ɗuman ni quoi non mi yewtewni on no sowadu mi anda siko gonga wonɗon siko fenade son jeeji ma on ronke son jeejali so tawi on ƴettu ɓerde in noon tum jeeju muñño enna o muññota ko no awa c'est bon sida faala terta ɗum par ce que ɗum kadi wawata marsude ɓenni woɓe jeeji on habbo tum explique ɓenni woɓe jeejimo kono o jaɓali ɓe jeeji han fiya mo retiro plainte on o jaɓali mo sali taw ɓe anda son faami joni no minen ɗo min sikkude hara par exemple woɓɓe amen no sikkude de ɓara so ɓa fait on déjà woni fait waɗi hay so retiri jonnata poids moƴƴa ɓe anda son faami ɓaare déjà o waɗi on faami minen hari ɗo woɓɓe ko ɗum ɗon miijade so joni ko ɗum ko utilisation men ɗon seeɗa ɗo na avis amum no jonnude on ko saria on woni on yeytade ɗo kala yimɓe ɗiɗo nangodirɓe oɗo barmina oɗo bonnana oɗo fusana hay otom kala ko kala dommage ko on tigi cause kon on jarama heɓu ɗon dommage on si on ɗon cause ɗon dommage si on ɗon inni mi yaafike dossier on haray ɗuydike mite s'il vous plaît on jawɓe ñawonde mike mo gon off koto adi so haray ko ɗum ɗon woni ton non ko ɗum avec si on tigi yaafike bonnana on yaafike haray dole dossier on fayda fof yani min mais tant que on tigi yaafaki haray on tigi no fokkiti ñawore nam ok la mari question ok si on tigi kadi exemple ni jaɓali signugo finugol akkiti plainte makko kono haro poursuivali mo wala jaɓri yawgo poursuive gommo wala yaade rendez-vous ji ɗin fusɓe kamɓe ɓe inni o plainte on ɓe ala poursuive de kono jonko inni signata ɗum ɗon kadi kono ok hino ɗo procédure on kadi c'est à dire himɓe ɗiɗo nangodiri ɓe noddi sori ɓen ari ɓe landotoma woni est ce que a porté plainte ka portata plainte inna hi maɗum o hay sa inni ɗon hi mi porté plainte ɓa mi noddi police on a waɗali a ƴettali avocat waɗɗon formalité ji ɗin fi porgol plainte on depuis ɗum waɗi ha ñande ñawonden no hani an kadi ko a doit argol yiida e autorité ji ɗin ton ka justice explique naɓe kon ɗum waɗi ha on ɗon waɗuma nden bonnere ɗon hay sawi ko an bonnana sa jabaki ɗin procédure ji ɗon a tawaka e on procédure ɗon ya haali ka justice fi continuegol procédure on ñande ñawonde kala ya haali présenté ɗa c'est considéré aussi que a abandonné procédure on ɓe wawi dismissude parce que ñawonden ko préparé tende ado le 3 janvier pour le cas précis là si on tigi noon depuis ñande ɗum waɗi ha le 3 ɗo jaɓali notagol yaka justice ɗon fi wullitogol addugol preuve ji ɗin ko on ɗum on waddi men ha ɗum par ce que an e goɗɗo ɗo wawi nangodirde nangodiron an heɓa barmineɗa e muɗum hara ko an leggiti justice on anda ɗum donc si on tigi ya haali tawa e procédure on préparation on ha wola kañum kadi version mum on an toña ɗon a ari a présentike kanko toñi ɗon o arali no wawa dismissede kadi par ce que procédure ala ko jokkuɗa fi yo maintenu procédure on ɓe watta c'est à dire ko winete kon ka men lefol ñowotako ko ɗum ɗo sifa ɗum ɗon yaltoyta si oɗa partie présentaki oɗa tum présentike procédure on fof procureur on yi maɗum e greffier ɓen ka justice on yi
o parti hay sabi kamɓe nodduno police kono ɓe arali suivugol procédure hiɓe andi men kon ɗum waɗi ko waɗi waddiɓe ñande ñawonde kadi on tigui haali c'est que le dossier a été abandonné juge no wawi dismissude. Oh, thank you. Joni ko taadi ɗon feƴƴiɗe ɗon hino goɗɗo gono ɗo futa onno futa no weeli wo yewtidi avocat mi anda avocat jeytiɗo avocat case criminel on est ce qu'on ɗaɗo ittimitma on Yeah, on jarama na alaga. yettude Allah hankadi koy Okay. ok a yewtidi avocat homboye maɓɓe s'il vous plaît. Yeah, ko joni mi yewtude avocat makko criminal case on. So o innilan o wawno wadde motion jiɗin fi naɓangol honno criminal onno kan o juge on fi dismissugol case on andi mo marno rendez-vous le 5 ɗo wonno rendez-vous makko on fi criminal ka makko on o innilan on si Allah jaɓi onno kan avocat onno kan juge John répondimo mailon gila ñanden o inni ɓayɓe ala poursuivre case on ɓe ala naɓude preuve hay fus iɓe deƴƴi tun jeune ji on naɓi kañum lettre mum o même si ji on naɓali joni ɓe darde no ɓe dismissira case on avant le 5 maɗum le 5 case makko criminal o wawide wadde dismiss par ce que o yewtidi e avocat makko ɗuma on honno avocat makko acci keɗa continue case on foɗo e nimen ɗo ko le 3 ka ko le 5 ni case criminel on Yeah. no ko le 5 andi ñanden laɓi andi ñanden ko yewtuduɗen e oya honno kono avocat makko immigration on on hari no sikkude ko le 3 kono ɓe prolongi ɓe naɓi le 5 ɓe prolongi ɓe natti le 5 so inni ɓe waway dismissugol ɗo e le 5 o anda ko jour hombo exact ɓe dismissata case on kono si ɓe dismissali ɗo e le 5 wonay final ɗuma on ɓe dismissa ɗum o innilan joni. ok so parce que ɓaye poursuivali quoi yeah, because ɓe ala poursuivre de ya ok donc ɗumi mi sifiɗo joni so tawi ɓeɗa cokkali so hewti kañum waɗa ɗum ɓe dismisse. ok ko taade min namarani on onon question ɗon par exemple fatou onno fuuta no weeli voilà ɗa dari ko ɗa wadde ko quoi comment dire mais ko to haade min ko question mo mari on non ɗon par exemple quoi so retiri ɗo joni o yawina ok ko min adduno plainte on joni c'est bon mi retiri mi yaafike no wawimo muñanade par exemple o retirali woni ni kono o yahali o terteke ɗon ɗin ɗon ɗiɗi ko honɗi ɓuri moƴƴude ka ɗin ɗon ɗini kala no fota c'est à dire en fait so retiri o holli engagement citoyen retirugol ngol sa retirali kadi c'est que a poursuivali dossier on ko ɗum waɗi a poursuivali c'est propre à toi ko personnel e on tigui mais dans les deux cas no dismissete en fait voilà kana ɗo détail juridique ko tawata kon kadi ça va éveiller d'autres idées alors que ko sari on tumum wolde mais dans les deux cas c'est dismissable et ça n'a pas de c'est-à-dire c'est les mêmes effets yaltoyta. ok c'est la même chose quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire le plus important à partir de 5 ɓesonnaɓe ɗo si dismissama si ɓe yaltali ɓe wakkilo ɓe heƴƴo jogo dismissal kaydi on décision justice ɗon par ce que ndin kaydi ɗon tadi majjuroɓe par ce que si hewti ka fi green card maɓɓe ndin kaydi ɗon ma ɓe présentandi par ce que ɓe takkina kolli ɓe yawno ñawore si ɓe jogaki ɗum ɗon no waɓe empêchegol heɓegol green card si hewti ka citoyenneté kadi ndin ɗon kadi kadi landete c'est à dire no landa application ji ɗin est ce que ha hande a waɗi crime ndi leydi ɗo est ce que a ñawama condamnama sa inni yes ma sa inni no ɓe landoto preuve on andi ɗo ko ɗum woni comité men ɗo wattangol yiya moƴƴano c'est à dire piiji ɓuyi en wadde fen ɗo c'est à dire bonnanta en hay fus fen ɗo ha heɓen kayde ndi leydi ɗo kono si hewti ka green card ka citoyenneté en soñjoto wattanayi ley piiji ɗi moƴƴa soñjata hande kono soñji sida ko ɗum lan andi ɗo e nder duuɓi tati haɗe ko ɗum noon kadi tawta le mari débat ɗo goɗɗo no waɗi application fi green card no rejeta goɗɗo no waɗi application fi passeport no rejeta par ce que haɗa ɗiɗo no jokki on tigi takkinaɗi kolli heɓuɗugol boɗugol criminel court hayko dogingol
donc jama yo watta yila kala ko ɗum ɗon waɗi hoore goɗɗo a yehi court ɓe ñaawima ɓe ñaawalima ɓe heɓi dismissal ndin kadi ɗon mardi jokkete ɗo ha ñande collègue, gonɗa s'il vous plaît. citoyen Ok, joni donc waɗi ko ɗum ɗon coach question a hikki ɗon ɗon yafen ɗon de ko to adi mais so jeeyen andi mi landoto ɗo ha so question a hikki ɗon ɗon ko to adi joni par exemple ɓe dismissi ɗo case makko on wona on ɗon dismissama mo mari goɗɗo go le 13 ma le 14 par exemple o yehi ton ɗum ɗon affectey ko ɓen ɗon ko hande kadata ko kanko e ɗum on gouvernement on ñawor nafi criminel case on joni o yehi wona darne jugement makko fi immigration joni hara ɓe dismissino ɗum ɗon déjà lanni ɗum ɗon noon joni affecté ay fi dismissama ka ɓa dismissama juge jo wata focalisade ɗum no moƴƴa par exemple si jouata moƴƴa ko a balansata ndi leydi ɗo ko annduɗen ko saria sa bonni a yehi ñawore juge on inni a bonna hay goto watama ñawede ɗum kono lutte ka record ma a bonnuno moƴƴintinɗa ko bonnere ma nden a bonnuno ɓe yaafima a bonnuno ɓe yaafakima ɗum lutte mais ɗum ɗon o wata ko ñawirede ɗum ɗon hande kadi par ce que juge ko juge décidi o min jokkiranma ɗum ɗo a waɗi c'est-à-dire on pardonne on n'oublie pas yes ko ɗum woni saria on sa lutte ka arche ka record ma heɓuno ɗum ɗo kono a yaafano ko ɗum woni procédure on mais o ñawirtake ɗum ɗon nden ñande le 13 a bonnuno mais ɓe accanima voilà ɗum ɗon ala to y a pas de demi mesure c'est la loi soit tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans alhamdulillah Allah wallu en oɗon hettoro nan kono kawno parce que ko woni ton ko détention ICE ɗon andi ko ɓe arata ɗon par exemple si ɓe a faala nattede gara ɓe ƴettama ɓe natta si a faala libérde hoorema kadi haala ɓe nattama so no compliqué moƴƴa no ICE ko entre lagine e ga woni joni ko milieu ɗon on faami so c'est un peu compliqué wallahi ok Suadu kon ɗum marɗo landagol fi ɗum ɗon toujours fi no faltodiren ko a moƴƴam honno fuutano weɗi ɗon ɗo par ce que koto adino ɗo ɓe andi ɓuri hen pon so ɓe ɓurta e wallitade fi mum quoi ok ɓaɓe miti taw mamum vas-y mamum wono mari question koto adi on jarama de merci beaucoup ko arɗon ko laɓɓinanno men ɗo piiji ko nam mari question mi nana e musidɓe men wolɓe ɓen ton no inna miɗo addana réci on no mbiɗo waɗi ella ka dogingol ɓe addanilan tikeji in kadi ko ɗum marɗon ko haalongo ɗum ɗon koto haɗi haray on yafoto noon